Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlulu ate ngodiri, buideng kita berjumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak deng ku pesakat kami sukutan keluahan en, bersodip mu kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasehate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia ini, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasidarian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, arti puasa. Sebagai nidok lapihan simbadia, imosi tersurat ije saya bindu 50 walu, ayat sada soh ayat 12. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 6 deket ayat 7. Bagian ngo hukum puasa siku kelemoken. Osari morante penokohan. Deket boban si so senteng. Janah peluah kalak si tertendes. Bagikan panganmu tabakala si kelehen. Jalo mo kalak si mampar-ampar mi bagesmu. Beremo oles baik kalak sabar. Janah ulang tulak kakak anggimu si memerlukan pengurupan. Bapak inang, sini ku kelengi kami ibagasan Yesus Kristus. Lot sada si masa, si igerari love scamming, barang pe penipun rasa keleng. Penipui menargetkan korban memakai media sosial, lako menulusi pasangannya. Ia mengoto-ngotoi si korban sampai percaya mi perasaan sini turi kena nai memuat labah. Bagi mo jelma pandai merluap asa tertutupi pengilako si benarna. Malah kumerna pandai na merluap. Jelma nggak tingo ido boy mengeluapi Tuhan. Imo sini ulakan bangsa Israel mendahi Tuhan. Bangsa Israel memoles agamana asa teridah iam bersih. Asa Tuhan memasu-masu kalai. Tapi Tuhan jelas oda boy ioto-otoi. Boy ngo dapet Tuhan akal-akal kalai. Puasa sini ulakan kala Israel. Tong menendes perkerejo. Merubati, berselisih, deket mengulakan kejahatan. Oda ikelemoken Tuhan puasa si bagidi. Karena nih Tuhan menegaskan. Puasa sini kalau kena, imo puasa rembangkan mengulakan keadilan, seloh, geut merbagi mi dengan jelma, deket mende basana. Ale dengan sada kepercayaan, puasa oda dalan asa ipasu-pasu Tuhan. Tapi dalan sini berai Tuhan, asa boi kita mengkekelengi dengan ta, bagi Tuhan mengkekelengi kalai. Puasa si Tuhuna, oda ngo soal pribadinta deket Tuhan. Tapi bagi mamu deket mi dengan jelma. Puasa, imo caranta boi merasakan. Sini rasakan kalak simpersah. Deket kalak si tertendes. Mersodip mo kita. Lias ate mo bapa sini sorga. Katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai. Dak tong memereken keteguhan deket gegobay nami. Nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas gelunami. Ibagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasidarian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Njuan-jua mo banta, shalom.